Orio mno muherwa owengangara ya Western Nyota TV no kusanga fuwange buli haburi ebise kama bino okurerera esipindi esyoguruki esipindi syoguruki siringara oguruki buli mukimbeka kikabuhane kya mumbo n'ikiri Bungoma Busia Vihiga Kakamega ne Trans Nzoia ichuri ya rero kudakura mwana karamahwa akabanike horehe mukimbeka kikabuhane kya mumbo alalande salo CFA esi ya Kenya kutokuringara amahwa akamuruki President Uhuru Kenyatta arukusirisia nende mahua akabanike endelea mchimbeka chiefwe kuringana imbeka Kakamega amahua akamumia sugar ambi kuendele simba harero ino mera ne Priska Chuki ngalawanda yori na Pius Tangos ambi Savandere wakati watu usala nija kana wamini kwa ndo leo sudia moyo ambi wala mera kao Oyo na wandugu kasia sauti abantu bona espini saya baru bodo bilai maka isia muasi awali bamalo mu mchingo ngo chao kane cha mungo rembe muri muno hano kunyo lugo yango kwihana na ku spini sino serero asisi na mambo Henry Ndindi numwe kisho Swahili na the communication like university alafu walando hoganda betabo nyandika ndo betabo Mwana ndemjileo mezani. Orio bihombo sana icha inyamana. Orio mno mjileo mezani. Ambi mwami Kizito. Sia abebula nebefwe kwa Mungu bana nambedu Kizito jambo mleo Mateus Busia constituent Busia county Mateus new constituency Busia na ni county Demwene demu haya Ibanda yanga mwojoli mwana sembo lukiri tundu Ini mutawonu mnongu Halaba nanga kwa demu niginya kwa kampuni walanga Science Media Kenya Limited and the very Science TV and the assistant We also prefer the band and the Ogulema Ndi ndaho kukula wango kuno Ubira bandu wa Kenya bose Abali barulira pole Ubera kwa sisi bandu babebe kunyanga ndala Owendi media personality wa Siange Abere chairman wa Capital Group Kudo bera na sili muniginya kwa Science Media Chris Kirubi, the late Love and the MP former MP again Washington video where very good debate about what happened. He is not a man who was fearing to express what is his mind who are family what I love Nasa when I very severe Morio mwami Jeff ambi kulubola amera kefende sesa kusirisi ya ngula buri mahwa kembe mukefambi mwami Jeff sana Priska mchera pandolewa aba Western Nyota TV rishesa za mlembe mnoha buri mno ambi mwasi handi buri mno kufukira mlango okukusirisia kula mana mahwa karakol kiendelea mumbo ya Kenya muchaka nene mahwa akabanike horeha msialo sefosi ya Kenya yuki ya wera kwa mana mahwa ka 4K club ne kuduchukuri munyiroko okwa 4K club ura kuchirisigo kwa kuri mu university umuruki President Kenyatta ya Sabire University ngochimede okuhola chinganga dawala mulusungu University in Research and Training kuhola chinganga chele la chirilisia likula area CBC competency based curriculum sabire sa kutaki ho amekesha malama mukefu mahwa kenako mwami ndidi njaka nawe oparori ndawolendi obalanga bari amachi kalondanga muhula okomuhula okuwa omuruki President abana bukule okuwa kusia ama kweri hula elia basomi oparori kururai mungira igaye kuchiririsia erikula ya baranga mwami ndidi Orio mno Priska Wanda jaki na ngaku wala mwe ndemusanga mu harusi yado siyaja kasipara siriro ingao kupara mchenyere Ebyando behakola byosi Rechanga matongo lumangi mu research
research kino kyekolanga mu universities n'okubeera mbere mu mikongo ke university abasinokuluusi as professionals ababula obweyangu bw'okola research okupanga bintu nga bikuweererere n'okubeera okulonda ndi research munyala mwanyola ebintu bijja mwakwanya emitoka ekyemwe beene mwafuna mu bintu byemunyala mwaba n'omukasi yemwe beene byemukwanyise beene lakini ebintu okukola research abasunyala mwakola mwasingisa ebintu ndibyo ariko mbere mukugera oyo muno president kupaarayo okwekyolesa universities bwe kikukulemaani kire mukunyaaka n'okukonya ebintu kibukula obweyangu bw'okukonya bw'okola research okola inventions and innovations kinjya nga mufumo kwa CBC kuda lakini abwenawo handi munenye president bwe ebintu bino abasomera okwekola bila matongolo okuyingala ibudget y'abasomere ekyusi ibudget yonna yamura universities matongolo mu kiwango fulani karibu billions 109 ekyabamara ku universities karano kulioba bwaranga kuli bachake kukwekesha bintu bya research na mu budget kuba mu matongolo so kumanyira kuba kuloda haba kusiye na matongolo kena kwa research kwa hawa ndio kulwa yenge shalo gukora na matongolo kaera mu universities nenda kuchida hacha kwa research sakira kugula innovations sakira kugula hapo kusindu sho munda wanyela yako ela muharuku pare sunde kuwa akwani abantu banyahana kukwanya ibintu ata kama abana bakeyu abanyahana bacha kukwanya machine akakonya ulwa nanda ubai wa corona kama machines chabane bakwanya kama innovation chabwe banyahana nazira kwanya matongolo mangi sana na matongolo kano kabula mu university sakaya arano president ya cha kile brendo kubola kunyo chabwe lakini kunyo cha kuba garisa matongolo mai akaera akanila kaba konya mu aba research ne bintu bingi ne priska no lingala no cha kubokushe ukiche university no lingala mu paro kabandu ba research akaruso boke hala abantu bandika thesis abantu bandika projects chindai barusha mapendekezo nga serikali nyala ya hola ama ngeshalo sino nyala sia hola ko ro ndo ya wa lakini bintu binokora na mubyo kwani ana no buluka resikira no kora na mubyo kwani ni ngoma tongolo hakureta matongolo kaera mulani na research muwini ya research ne yonye hoere yonye esialo ni hoere ibemere mu Kongo ka universities abo hachakire ndio kore ya matongolo alafu kubekeshe kule harano tukundaba kule labo innovations india lakini ni reparo ile ingawa hachakutaki huko arano kuchini mno mwami Kizito esenda bakubola mwe kwa bohana hone negaidi ya bwana kwa university percent ibai bafuye in fact ibai borusa mukara bera la trend ukara they had never the researchers like they cannot move it to the next stage no research no lokalanga innovations iliko stage ya kuolanga mbora muri karatasi wale waandika formula sensori yokalanga nga assuming wanda kurera ingira tofauti yo kureresa amaengere andu binda samaengere bobona amaengere kanurero no kujoka na madimwa lakini madimwa kanu kadeha nikani kakadohana kaba maragwe nane bili ngosipuramo maragwe hapa nano bidahanga ewede haho maengere madidi kano akani kali baresi ya installation ngane estrada hasende chinyingi haba kwekesa bantu barapeni ndio wana kwenda chirena no mfumo mwe hama chirena ndi ingira ija kaboresa maengere no ramo maragwe hapa bonode hamadi mwakano no kade hamungere fulani mosa kusikero fulani so ubafu kwa madi mwakande kana kadohana kabe maragwe alafu kani kadonga madi dano bili ngode haho madidi mano berese bantu babone Mwama lo berese bantu babone beja kureba bali wanyi mwe esienda hanga maengere kafuana kario lakini ngono no nyala kurese ha maengere lano bifulia bibiri ama bida bicho kula no ndareba na bifulia bine no ndareba na berana bicho ba bilia no ba mundo lyo rese nga maengere mangi akaliyo migranga marani lano university chabe cyane ndo karabo no mwe chiri na ndesende
chikolanga research lakini sichamu bako the next what we call a minimum viable product. A minimum viable product nombo malanga ku developer ni bivangwe aliwo mundu ube uliokureba ngama ikampuni uliokureba ambo simswa already sino sikonya siri ama sikora sanyanda nyonde bingi nibya nbama na bale babole bali no oboboloro okay nyanda resa bintu bino nimumbe sende fulani hapana mwa serikali pesa sende echo kuja kuresa minimum viable product resa sisi nata ko binda sende chini cha makala lakini okwaje linkages nende customers wani kudo bereso haresa ngasimu sumai sokoni ebi abe changa ki university resa ngasa bintu sokona ko wakanga haira mundu kapsia lakini bia kana muni ni display bara muchikie mu display no so harasa mu display man makona ngwe belano lyo kadanga research ha okoro ko research man make sure mwe research no kwanza sisi kabe kuna ngwe user centricity testa sips no nende bantu aba kwele basumikira kubera sinata nikibaro lyo research kuno nande o research ngombe kiri kwa makulu kabiri research man obona bantu kwele banafikira chingombe kiri kwa makulu kabiri abantu banafikira mayengere kabulemo marakwe abantu what we call user centricity no amando research user centricity research binebida no choba boro dano muliye ko mayengere kan ama chingombe kwa makulu kabiri kubona ngo kirusema babere mani beresa ne abantu babiri badaru engombe kiri kwa makulu kabiri kan niamba ne usengombe kiri kwa makulu kiri usema babere mani ilanga bande beche babone kwele ngombe kiri kwa makulu kabiri kino kirusema babere mani mabere ko ni malaika bakana kanyuda taso no de era chai so ramo isukari ha our development research and development equal and moving to the market lakini baba changa no bukara at the university researchers baliana kama na research zinu aranyala ro mikiro wae hapo yesera mushelf na aliranga sambenda hasende research partnership chigo chimingi chamaka muama loko research baliyoko danga sino mundu akoyere yemanyambwe arule rwanya chako kwenye partnerships ndaku compare Kenya na Japan ama South Korea sana compare na Kenya na South Korea kubera bedo university yaba we call Asian Tigers behind this year 60s the number of patents China the Asian Tigers register size at the World Intellectual Property Organizations no compare the patents chebula mu Kenya because no patents or developing into the next minimum viable product no chaka hukusiana no vandu bachaka make orders man ata msala yo ngirani sema cha corona sikaribu kyaro pesa mundia ndo na chaka kupara chuma chaka pengine kyaro no jako linga mingi chaka nende university research professor abubosa madaktari abubosa bali university as lecturers but bachako mubasi usinde baisha to trials mama na trials munde paka musi ya market lakini sababu baba raisa ndo babi hamu muchishem chawo chikio sibe bata bi ona ho mno sinaenda hapo dano bukara babere mu chiri universities cha Kenya ngo barasacha bini babiha bali nanga ngo ni Yesu Kristo hejera no hadu sebiche mu market it will never be possible daruka for the minimum viable product barusia baira musokoni research in there research mu university is a very important thing kulo bera nanga mano kuri no kuru sebiche ya 4K club ojina bera bana batako para ese omundo konamwe. It's no longer thinking outside the box. We have to start thinking without the box. No matter mwana kulinyanga chichanga munda na nyola bali madi makano kali mu lyongo na chakwera bali ndo bali no koda no likoro ba mu likayo ba mu lyongo. Na chena alinganga chingombe chino chose nchilimo cha bukanga busia chose liko marumba nende chinjika. Na bona chingombe chino no rese ino nende ino tami tachola mwanyo liburi tofauti dano ko de yami na para sine chingwa sina dira ko habo inalo sema bere male akoni ko machuo mangeni mchaka oreo mno mwami kizito mwami abochi oreo mno sana Priska da hekombo vile wadolive fu abomo bo amahuwa ka president ahola kuna male lakini hormone na mahuwa manji ko hunya bara elio franga efwe hafchacha tutandi mbahaya Nyahururu emanyere indinda amanyere kweli mutoka kulo kasimu Nyahururu mutoka kas Nyahururu kuno tero kula la Nairobi tawe engotoro ko Harvard research wa na pesa nota
aya kuita kulinendo mundu tema hoka sindete murange ngona naba da research naba yesima pesa tawe efo hala na bande bano embana ndi luifala kusalisha kasi bumke bande bano jole nale mu wala tamasha dikani kwa nyumba ya China sindio ese ndio nikata kufanya research kata akora mama pesa kolishinda nabo lambu abantu bale yameshindisho kwenyasho kukasinjesho kwanza mchache kile mentality y'abantu bu elisha tiliyo mundenyo mfwana yenya libendo lejera ha endelo bashikungo ishilai like olala right nini the president yene mwene kwa nyanga tsino mulanga bomsiano wa mashitata tena mwemba fwala mashati kefika kwa ejindisho nekata fwala research nekata kura ampesa amoti university tsino otitango kui okukule bibi banangambo okusie ingana bantu ya chef na chef nenti aka kwa weka liswi ndindi obekungo mulu yali obekungo mulu yali tawo otitanga what is best ndio ejende makubala kwa injection siwe kwa hizo kupala namba research ni ndani development ni ndani investing in research ni ndani shughuli ile tawo countries to kubola zino zangu Singapore, Malaysia, China, Japan kwa none no mundu wa chache na wala kwanya relationship uru na wanambu yenya oku promote ejinji kulanga research and development especially TVET zino nishindishilai umwezi amani na kumbire kweli la hakola kulichukwa nyaji lakini abantu befe manyere bayinije findu fiyejo kwasi lakini kubukule nuko walambu one day the baby life esi okura ampesa mo research or promote CBC which is competence based curriculum nilikuwa live risk yenye lokuwa president akolalia alikuwa stop walilai lakini kupromote ni shiri lazima president arera pesa ta shingano jojo na inangwa uinio an idea na idea ni ringai ila track kama pesa nukusiruma wakenako omwabindi nora kalusia nukusiruma wakeneka university ako kudola kuri masinde mliro ni a very first public university okuba registered under TVET arano erikula noleza kuchilisi wangwari rio amakuwaka okola wersanya mani CBC masinde mliro 4K mwabindi ndara dawo nde rikwari yakala sana nukurachia kumba hayo hubi sabasa kuberesa ni mokalusa kwa mwengere abecha wazi wana warubu wale chimbo stinde ne ndapos kukanyana the president we arapocha kupa arapu kuichulisia universities chofale research ne mbo stinde isa abecha wazi wana wanelo hayo kumanya we universities ngecherwa nyetu atende saa hii nda hapo anya irekaratasi munda hapa la research ni yenyocho kwa la presentation mu conference yeru anyeo universities yeru anyeo choche chinyala toku beresha funding nje kwa la presentation hii pepeo abu universities yeru lakini ye kwa no hata sa university yao ye no kuberesha matongo la tasni ingemu kwa kumi ocho kwa la presentation ya research yao hapa la wanyo wala mu conference hata ile musi ya domuno hata tasni ingemu kwa kumi chomo ni hawaswanyala kuluku bera matongolo kabula mu universities ka research akaera ne esino wasinda hanga ku kulibye chibo ne nuko hola ku bintu bya serikali kola nibe ngwe ti counties chiefo nyelo burra mubarati rumira matongolo kola ribero no mwanya mkweli hata matongolo ku universities karachi ya mukara kola research sekanela ka waraba sai universities matongolo ka kola research ne hawasini saka sai attention lo si kwania eri shirika la National Research Fund lakini no chuo ya matongolo ka research ikatoa kwa application mu National Research Fund gwenyo kwa leo kitu sikusia atongo bora barene ne limit madiam ye vitu genyala ba kwa funding lupera matongolo ka barana kwa madini ne sio sio sisi matongolo mu research sisi kulanga amba ngamwami apochi ya hawo wala
leo hamendo kukwanyanga vendo vendo kusiwangu siasi isi habasinganyana naye hapa wanyarasa kusonele saati mukanya muno nuandika for made in China lakini neli indo andika for made in Kenya ama made in Uganda Kenya na leli wa made in China ria nyeruhira ye nero na para no para top class lakini ndio vishatu vile sasa hiyo kwa nini aronge fue the president kwa bwana bwana ni bai Kenya bill Kenya no kubola kwa garama shati ke Kenya ulanga liberties ndio wene yonya kuhana garama shati ke kolege wene yoyo habitende kwenyo ulogo ya kwenyo kusia no sema kwa ndaka mashati mabwana mashati ke quality yasi hapa na kuania mashati ka quality yako lakini mbara leo Mkenya kula revero hata sasa hii analogo bora ya afadhali je huyo Boko Arabia lakini ndakole mbele mkivu kusichi nyanye kijumo mbele sema tongolo kaka nendeka njogo hiyo leo Boko Arabia Mkenya muno kulunga mentality imbara irwe burua nyeria ogu hiyo hira ama bere kaso fulo mu ferej anyala yo la discover na dasa jujuzi na no ni maparo kawaida karubu yemo ne kuno kwemale maparo kanu kuchake kura matongolo mu research uberesi universities matongolo kaera yani hata mu budget ya kuira mu Ministry of Education uberesi allocation ni era mu universities ni kuchiberesi emiremu wale kutuko yewa beresi matongolo lakini kuonyola labo bintu ya mu beresi out of research ebi amudebi chokola o rubere o singisha beroha akulu beresi choni beresi mani bimale bidi ngakolo nabyo ngesialo na kucha hapo wala yanaponyera mfano kwa umundu watemo kwa ndege umundu watemo kwa nyumba umundu ngo wewe halele Japan umundu ngo wewe halele German serikali ya umberese matongo la harisema mtoka kwa kwanyoko kuiroka hata kwa bodo hana East Africa inao lakini hale kwa nublogu ya hawa support and research umundu ya kudongana na waparo kai achakire ya singise sindo shua lao matongo lo kavere na komajidi karamu bwera alafu ule sindo sidongera hata ni Eldoret was bado kwa ni sie bado kwa nya chingira choku cha in the space bado chake lo kwa ni mitambo kibaya in the space lakini kulogo lo kudi wa matongo lo karibu mu research muno ando asbakula equipment kinyara cha bayara abazwanya aba research ya bwe kalo bido donga sana bikwirira lo garu skulero matongo kaya nibi la kupare kwa para buri kwani research kuiberesha mani kwa kumaanisha mkwire mu matongolo ile research kino kinyana kusingira cyune kunyako yako orio mwami ndindi baranu kuzinukura marisa singalo sa kwanza sino masindo mbere deverendi masinde muliro university ni first public university okuba registered kama TVET okuba registered as TVET kumulori wanori kulola habino yekesi asimumenyi orula mchimbe katika mhani cha Mungu okay universities chichake huko kwa nia wings ya TVET na mwenye vindu vinavyo si venyanabi ya wakomo hata mahama pesa serikali ya huya matongolo mangi mu TVET ni ulukubera yenyo kusia sector ya TVET na wandu wachake ukwe kama ndio ufundi wa klasi yao awe serikali hiyo ina matongolo mu TVET universities chahala la chilio acha kwa nia ulubeka dolala hiyo lubena ndio STM wa TVET masinde mulio ilina hiyo like ipe kwa sinda luchi kumaro kwa nia TVET wi semine nimene kweli kuchukuchia kwa nyere vile okufiingisia research inone and innovations kinjia ebindo binakuonyesha yo sifu nabantu barula mungo kulubera no muri na chaki kuna no chakire sindu mubetana no maro kulala mundabo kuchi arusuwe konye ruwe ango vile upare maparo kefwe umuntu ngo bari Kakamega wari akwani isho dukina uria dukina do pale birimo kama treadmill arama kama kukachako kwa yeso karebu hao na hadi sindu sa president yabo walisila ino ichurisa mu speech ya madaraka ndi yabo wala abantu baracha mu university baracha mu colleges baso mmanyo wala certificates lakini barana ndo kujusi kwa ni bintu byao hani
abantu bano bose kubarere hano kama motivate sections ebyo ama kwehonyera iwing kama ya NITA National Industrial Training Authority kwehonyera iyo section yene yo kubagalese certificates ubagalese ma nende certification nyanga chake araba behonyera ujuzi wabo basega bacha bapalebera matabundu bandi muchikampuni kirushe bintu byo kwa hivyo mbere kudara na masende mbere wali omuno kupara mbere ando wali omuno kusingira mapema ne ibyo n'abantu baruga mumbo byakonye no kwera ngo bokwe kusia oli omuno mwamindi omwami Kizito omwami nda ha abore machuko kaenda ke musikaru kuchialala marka uberezi sasa kubole kama wakati beta kono kuramba la sihalo sino ureri kulale wamenyi bakabuhani university niki ngale chakro hora TVET register danda TVET yokesabiri kumwana uri osisimbuha mbola halu cha university bari kingi na maloro lakini har TVET chaka kuingira university mumenyuria eri kula ya ibariri mwami Kizito sindio bonambwe university kule TVET nisindusi la ila kini again mentality shift sebe babo langa mbo mwana aberenge akangosi akasoma yengira mu local university haba like local polytechnic lakini university ni chakuba ya kula local polytechnic abona bwana like is just another thing another marketing strategy Ministry of the government has deployed market TVET to the population so abana ba wala mwe ni bilito tofauti mwacha masinde muliro no alokano lo kukolanga landscaping mu ya local market okira mwacha mu polytechnic no la wacha kwa resia landscaping wanabola mbo res we anga isoko macha kusoma kwa isoko la wanabola mbo degree kwa isoko ni kula mu university vile mbo bantu banatema kula kwa bintu tofauti TVET it's a good marketing strategy for absorption. That is number 2. Now, SAD bia wana mwe universities serikali remose lakini esenda ho wora ni wali mwalimu university as a lecturer. Ebi muri okolanga is more theoretical. Kubera na no ya university ebitabe mapublisha byose ngomuda okora research ngomuda ata members of parliament baramaisha byobona ewe member of parliament SGiko SGiko sisada resisi bilibirano nibijiko bino kulobera bilibirano ata kingo china kubera universities verasana yanga budgets ndio ejirasa budgets the budgets help the whatever the exchequer to see how they are going to fund them so when SGiko no verasa baba no SGiko bino ebijiko bino ndio kwananga i budget benumba shilingi chiviri dada rese bijiko bine kumini munanyola shilingi 20. With that, now the government, the person who is allocating money knows that there is value of money allocation. Skali baroberesa necessary and university wadanga seni chani chimerekera mosamu mulina yora manyira mwechache na habane handi berecha the following year. Bakore bagukara babalina bakore ubwemo for the policy na akole research echi practical cha mungu hachawa na barangichapa na kwa bintu muchikiro mtamu cha kwa kulanga sende kulinyanga mtasa the buga mu exchequer. Aya since kuyobo na ngwe bata mbesende chirunga babone bachipungusi lana chirako na abantu bana bachaka kupara ensandi kusabanga abantu befahole university feche konembe a minimum viable product. Once you have a minimum viable product asona kukula sende cha Kenya no ha wanajua ndabwe another organization ya hola ni kureba ano ngewela no liore mbona ba mwaresi HNet chemwe chino ile chemwe isunani ulira sa inet no isunai okay blo chamaka WHO inaichi bwana man brevere sichina chino kureguira Kongo kuira South Sudan kuira Uganda kuira na kuira lakini ni mwana rese chineti nyecho haro bisuka la muliranga Kenya yao ngane mwe parliament ba treasury ba lokete sele cha research echo simwanyo ne kubera chikulawo werero ngomanye research no sele chikulawo lakini mwana rese sindusi cha kwa attract I'm a witness of develop a minimum viable product and it's going to attract kubera when you go to present kubera university be manga sende kuba zina 10,000 kubera ochesa kuba story mu conference ewe cha mu conference and apunda demand obora university ba sisi no nganya naso inja jichoka ruhana ndenga mu 10,000 lakini manyire choko ni investment ya 100,000 shillings
echanji chakuita nacho chiendeleze kureresa vero hapana kukurasa ino chakubanga story norondani naidege ndachanga kaloha kubera vamanyana varevenu vyamuyokoda. That's why nobody is taking you people seriously as researchers. Even stories chamuri kubanga chino they just end up on the shelves. Unyona vindu varesa vanhu vyakwada sina virisa kushelf, they are not going anywhere. Make something that moves to the market and the market is able to adopt. Research learning how like you say no research nature what we call user centricity. Remember in the department where Mamaro research the users who are going to use the product will research and what is the feedback. But we are researching, but it's not something that is going to move to the market. Universities are also looking for value for money. We have 10,000, which are 100,000. I'm 10,000 since you're about Mr. Kaluha, within 2 months. There's a timeline of what you want to do, or within this period. It seems a movement say 1 shilling, that one has 10 shillings. That is what the world is moving to, rather than we are just getting money from the fishery for instance. Ndio kwa maana ndio kwa kria nende ndio kwamba research ndio kwa Kenya hivi ya era kashina ni shina shitobra on the table, okay, ndio lamba lakini kama hapo kama Masinde Muliro University ni register from under TVET nilikuwa lile lakini akakubira kwa Priska Munda ndio WhatsApp group fulani abantu barlanga mu mbonishi babere abacamire sana babore balingano kijira norera university okukalusiasi okubativate nishina nation shobora kubalana mentality ani balingana batlanga ko university ya haruswa okula university ya kalswa asi yokuba technical and vocational level level sasa amakuwa kano ni ignorance ngora mululu ya mulanga mrena ignorance sa Nakuingwa. Ngola liweka. Trabalho de bate bala para me manejar. Jawe. Eli. Oblamba Priska ya kubire. Oblamba buli abana banji kuyirushirango kutyonyola degree. Na degree ukutiza kunyola ino. Utitanga hola degree mu anthropology. Anthropology yali nende mahana sana sometime back. Rero shiri fu nende market hongota. Ona nyolori yoto. Ko esenya bagwala ni nango. Kuirishiranga khole kumlanda history. Karese nende sinja chemistry. Lakini nyola bo wote se nende sinja kuliane de veji ni history of chemistry. Another time chemistry eito kurera the development. No by chemistry ira nanga results of the temple. But no blanco abantu bakala research. Research determination market immediately based on a certain timeline. Pana mokita pala tamba abantu kumanya ko Mami Jeff Baum. Oriom no sende bi ende PhD ira Chirisia Mami Jeff. Oriom no mlori muherwa kurugula malama makuwa kare keri kula kawa. Hello. Hello. Hello Jeff Mami Jeff. Marisia Marisia. Nembo nambo abantu befubatie banyole technical skills. Technical skills nacho kwanyanga mu Kenya sana. Teranga what we call results na technical skills nacho kwanyanga abantu na chiro ishinishin tawo. Ebintu yoto birushira ti university nende speak ati etikla maana akena ka bandu befumu kana ti on ground abai hola iko kadani katika ndo kutika ngini yurera pesa nende irera solution we obia china tupenda tsotia mu community ni ndai Orio no Priska mara nevela yoku kurekebisha imbo si no mando para bare ni university kilo bechanga downgraded chini si huwa ile challenges huwa kama teammates. Our university chiruso do ngao lakini chiruko injise component chiruko anyali isagari lela
university omo tebe muri sadari activate kwa hivyo masinde mliro idonga kama masinde mliro University of Science and Technology lakini irine ndi sadari lala activate nala ngo masinde mliro most activate institution alors la equipe yao si la equipe activate institution kwa hivyo ni sadari lala university ili kama wakabwela mbo kwa ni department hii ingi mu university Isa. Orio awaya saber sabre kulimana mera bayo simbara bichire no kumari semba haino wale kukabiri kadaru mahwa aka mumias luchi siasa sibani siendelea musiwanda Asia mumias sabakureba mbwe kareka bani gendelea mumias sugar kuluchi mahwa kabereo ngoli benda bodala ga usolani kati ya Senator Malala alalane ndi governor Oparanya ne mahwa karia aka Senator Malala yana wola ya bolari mumias sugar bari nende chikampuni mnane HI na masabo kowenya okuba alala kuba ababusia erikula area mumias sugar lakini huina masabako kumanyeresa ikampuni ndala yonane ya mundu amanyire lango bedefki kulona hande Senator Malala alikuwa defki no ye huinia fertilizer defki no ye huinia fertilizer kubamenyi ababani bari mumbe uchimba katika uhande cha mumbo na ruola defki no iliho nende okwelewana kwa kiwango fulani alala nende muruki governor Wycliffe Oparanya harano ngabecha barula ula kumundu amanyire abolari irwe company ndio si ya inia malako ya inia masavu ko kwenya okuba kama balala bale bakusia esiwanda sino esia mumias ndasema samala ko peleka yabola kwa ilangua direle kubiri ni finances yabolari muba wene ya direlo yabolari company no yabola mbwe ili tayari okuyinia 12 billion okureri hulaya mumias sugar ni company yosi bolai 17 billion yosi inainia ku farmers yani inainia kama sende chia credit inabesa ya farmers 17 billion ni ready yosi okuchaka in 1 month ndiba bukulwa kumosi mulala ba ready kuchaka na hada bolai company inayobola inabesa 10% ownership ku national government inabesa na 5% ownership county government ni bolamwe after 25 years inabechana 30% on shares ku farmers arona bolari company no yani de ebintu bingi bya ibesa ni blongo yali kula munya sugar lakini governor Oparanya na ya fikira kukula devki ya sibechana bintu bingi bino kubamenyi okula mumbo ya Kenya na harabola esie nende esie nende bali bemikachi kurikuri ngarambo kuno kuli company ya Bundwano paka iwe company ila na versania amadeni langirari DR na bolari yumao mbomru myosiosi ona borani company boinya senda manana kwa Kiswahili nda bolendo kudaiwa ndi company na bolari farmers lazima balipwe after 14 days nani barali after 14 days then banana interest payment back within 14 days nila within 14 days then ichake kuwa na interest eboni mala kukabainisi yengie ukuringara company ilio kudarona bolari employees baruo mumias sugar waberesi bwe lunyiri luamberi niye barangiriri subwe alafu na bolari company ya devki ya ndo mpango ko kuimporta iskari indi ni mamala baipakeja mumias arabolari company visina beresubwa kuriabula ngo kusia mumias sugar paka ifukire mbwe sinarera iskari indi okusirisia elikula ya mumias sugar akone mahwa aka Senator ya borari karibu muchunya moyo ne karamahu aka omuruki ama muhongo wae governor Wycliffe Oparanya siya ya ringare arana bolari MCA babisia blokubera baberesubwa baborombo kuna kuberesia kurumbia borombo kuna kuberesia mukabo arano riye area Senator Malala alande governor Oparanya liluragwe nao esende kureba mbwe amako kabani kendelea mumbo ya Kenya karehe na uli muraga okaire osirisie erikula riaye muraga ulia oare kumirimo mumias sugar anosirisi ari erikula riaye kanoni kendelea kare mwami ndindi munya nyuma kwa bore kuri urabona ngaba memerese banganga
hande kuona bemerese barasakira muyangi umuntu alingana ngahanga inda yaine kurana hasaringana hongatenda chabandi cheneko ngera hajake ndo kuitulisha abantu bane matu wanda bapanga mwe ewano kula wongone mubandi mbere wara obusikini anakubanda wode chokuiba no kuiba bachokora bila mugwa umuhatari bongo sakira nebida yeno kula manda basio ukitia baharana bakacha ko kufunulana kutokubera bule mundu alose yadi yakisa hanyuma abantu haswa manyerengi abacho bocho hananga kandi omwami oparanya yose yabola malala yose ndwandeno yali yachire yawasane amuka bukwaye kule ko musakia ruti tekanga ikambu nyingi no yiki lakini no lingala na ebintu bya malala abore ibyo ibyo mukweli nyo kwa ajire we ikambu nyali je ali kambu nyali na mala imango kirapa ya deu kia 5 billion bado bamanyere kwito kala kamera musina lo vera ya chirwe so ya sukari ni rama karatasi kamunyas andaba abali bebe kachi badonga ka de bidinyo ba bere ndani nibe ngwe onye isiri ya bere lumukari ya bere no funiki ne ukisia bahano bano unani senator ne governor abantu bakwere be halala abantu barobolo ko emerra ne lokusia abantu babwe bakehalala laba nda bemmerese bantu baliyo behalala laba de chikambu ni kino babo laba ni si na kubantu babire bano chikambu ni chibiri kidaro kino ni kambu ni si na echo kusia bantu befu mane behalala laba bara laba linga leira na kusia baifu bewa lakini abantu becha nguso wala nani bakwesana ulo berabo ni muntu pengine anyo arabo mukabo kwaye ama uli mundu yenye kutetea mukabo kwaye kama fuirisia abamenye barula munyasi ne Kakamega aba boyere bari membe kati ndimo kudube yokusia so ezene ichoku basaba bafunya alala kumeza ngabe merese beyo bapare si nasinyana siako nyabantu bangi abazali sikwa eso beche bapara alala bali nokupara matongo madidi ngabe chokufana bene ube hata bena wani bere ngwe ubeni kati uchokwe kwanya ubebelei ana bena saba bane lokufunya mu bosi baba bali mbele kati ube hara no boli biyo kwani siku aliao kutodo nsanga msimamo kwa bere na kwa nyuma abantu bali mebe barula mungu bachaka kupara ngo bibi ebinyala bendese si ibintu bichodo ngando kukwesani abakongo babenyo bayira oriyo mwami ndeti mwami Kizito shida ya mbona irula bibi akabwa na yini wele bino isi ambeli kwanza mwananga wale makaratasi akonga kamwami madala ya somere hande kwa wananga social media hande boss bili kwa fake very company yen you know konya ta ku internet si wan handa hawa seems bili kwa close na ndira ya para isa sapo ina bijan lakini alio wala hapo inoni Turkish nende French nano biro haya takumanya data imesema na kuikonya na internet website ya yulao hapo ya kulio nyonyo lange saman promoting a certain sako ina vijana Ivory Coast ana bibili mbe ndikira kumanya mbelano esiko all na kwa dia ngina esiko sianda huwa sino onda sino we as long as emikachi kichoba something imba emikachi nako inameka bantu banyole chikura abantu bakose chikura i problem yose yabwe bakaba be emikachi nikale bari emikachi nicho handi nyodo na nikale bari imba emikachi inakira abantu banyole chikura ni bantu bakose chikura obumana ni wa western emikachi siba ko ababe ba handle kwa because seriously and tell me mbona mwe politicians therefore very excellent in a theory what yabalanga mwe a continuous existence of a problem to be their business model of looking for votes mwe shida yoni endelea kubao kulinyanga emikachimba emikachinge ishida eyoni inganga yawe yo kukonya echikura echokucha kwa munyole chimilioni mu parliament mpaka inyanga kwa herebe mwe emikachi kino imba haino kuba sibile changa ulinyana siyabwe hawe apoche harera alikuwa na rebanga mwe lina ya nyanga ya heke ya kame kwa ingesi the history of chemistry abe musanga sana
apocha haya bana na hare wamwe inyanga lusina iya idigiria kule ho mu university bilango anthropology kube anthropology ahonya bantu ebihabyabe lakini sema yoli nganga a conference of innovation in big data, robotics and information technology. Any amliko isaini because we are not competing in that space. Ata health sciences isaini ata health sciences everywhere kule rabandu kozwacha ngonyala le roro yemundu nora mwingise onyala wakadoro operation nora ingise mundu mahande haba nora ara mundu haba eni amahonda isana ngesialo siosuna that is a yobola nganisino mbwe imba ya mikachi ni ya harusibe iraba imba ya kuberesana chikura na ndo chikura then we have a difference then kaliba when we kuchaka kuparambwe emikati ni anthropology kyahonya bantu myaka kyagwa kila kisiri kinahonya bantu in the next 20 years bantu bachako para tofauti. That is the thing that we have right now. Otherwise we just have the same problem. Malala ichaba ingira mabagabana yesi bamukonyera kai undi ingira maba bamukonyera kai ndiye mali imba hino aba ngobera ni batina yendeleza kumana ni western mingendeleza kumana ni western bantu banabo soyo modani bahemkachi bali nende importation licenses chemikachi cheisukari kula rwani wahabolo rengwe ni sukari kula rwani ili cheaper than sukari kula mkenya danuma hata no mira sabongo samudiri bwana saya kuma mundu analinga ohuru pinyana kwa davidu bimu bya mira sende chini yokoda ebiro bya nyala agama sende ni half the price of producing sugar in Kenya. He can import. People look for importation. So mikachi nikeba imba haikura ya banu kosera na mnyole chikura, it will never be solved. Bamalenyo. Mwami Jeff. Praise God nenyo kubirambo the bidding process yohubu ka okubusia mumiasi nimbi. Na bidding process hiyo ilimo siasa. Na siasa ya shinga na mashanje mahabona yenyo kusia abantu babere no mubataro abenyo kusia mu parliament batacho kunyola mama pesa. Kwa abantu basine na abantu bumbo mulonda siasa etikema na siasa amo kulonda hanane ne miasi shinibusha kwata. Ne enyelo kubira bashinga na family yanje kwatako kurake mikonye 1996 walikuire cheaters. Okay? Wale kuire mehonye chozi ne murinyo kabisa na eshe tira kuinyo mfunombu mehonye tiria chembala no kala na kwashindu shingana kubolembo dalula kuwanje naomba khotawante nyomba hainzia yeli chinaka engora no siro bali ndaba no pata lakini chipalo na ka mehonye tiahlanga 18 months no ramti kuna ni type ya Brazil ni type ya Brazil shukendo ihalange miho 18 months itakupira kulonda shay ndi yakabona abantu mumbo bimukara mutsi itil point chimala khola tawe ukhole ndi khotlanga ndi khola diversification tere isaino danto oparanya mbubira ngakani koya kubira ngakani nefuya abantu basi chwali part and parcel eyokhola bidding process chokumanyelo bulambata Moro delujena mnoti ya connect shonyola kata company tiri ta kwashina shiko birungwa abantu bakati abantu mungo lekane nende mhonye kale kuhonya tawe khola diversification tia commission shindisho kuraka shinyala kurera ama pesa bintu nebenji sana shikale abantu bose nkekenya mno baraka mhonye tawe kunyala kulinende liloba elilai linyala kuinya mara mwa linyala kuinya mile linyala kuinya kwa bintu kukosia nekonyola pesa kwa kala za mehonye na pesa ino miasi shifa la ikasta mehonye chirambi chiria miasi shifu na tawe kwa linde miasi ikase kwa kuchacha mahuwa atawe Orio abaye kami were sabasa kuwale mahuwa kefuka marisia mumba haya kubeli na yo nyangarero ino mwami ndidi mahuwa kwa marisia Ogwe yango kusubosi nukunyore kana kuwa research nengakura makongolo mu research ukulo kwe yango kono kuwe konyele bile eni ngira ina ko nyobula abantu
China Japan abana bachakango kwa kisa kwa bintu kama beginning gedu ni masiri mu class chia cha primary so ne betanga we babere ruwe matongolo ka research akabanyana ba level basi so bosi wanabola nabo kuna research na hasokora mu matongolo kwa yote vile kukwanya matongolo kuingia mu research kubosi evento vyetu abemeresi barula Mungu malala ndio kupara nyane abemeresi bali barula Kakamega ni hala asa kumesa mulingale ni sina sinyala cha hapo nyamandu le mulingala sina sinyala cha hapo wanje muone alafu mulingale nyabangi yeso sicho kumesa sicho soni kumias Orio no mami kizito mambo kama hizo emikachi in anthropology ya western sikicho honya bandu in the next years havan sikehonya bandu saino hava bandu bachaka diversification. There is a program by Niman Barakaba Casa Mando Isaino Badaha Balanga Badaha Mavere San Mavere Kabaho Nimoresa Sina Resia Amandua Mikas Kino Henge Kios Murake Mavere and Banakudani program is Chigo and Befo. Habiri researchers are windy Murese a product that got the market. Let us not just hear noise and the theories here, make a research and publish very big books on research and then I think we cannot put it in the market. Sedeja kubalamba abantu bomombo ndabana batyo kusoma mutema kukula technical subjects kolishe ti subject etitia kubata theory ubukula technical subject okunyalirwa no promote abana befu okukula ibintu byenda kira abana banji beshiranga degree no nyono mundia khala degree ya heto khalango chanyola custom emanyiro munatera nyola technical skills chia khalanga hoingo na balambo ndanyanga kasi teta abetanga employer mwene ko abantu befu abana baraka batita kusoma embrace TVET bukula ne abantu befu bo all leaders ampesa numero mu research so na bola samu ndaka ese mundo research tawe amazi munda pesa mulon eho mbire accountable ahumani efindisho washia kule research yosien khoya have account tira research tro lakini dabla umuntu londa kuta na makoke emehonye chefu esenda hasa bazambu abantu befu na onda tamulengana khonye miti khonye tawe haba khontreni yokunyona pesa Oriomno mwami Jeff, oriomno mwami Didi, lando mwami Kizito, okunyola bikhabili mwe, Madra Pesca. Ebise kama bino, okusirisia erihula area Mumbo ya Kenya. Oriomno mherwa esipindi no huruki, ndaba nende basoriri abala mchibe katika bohane echa Mumbo. Mera ni Simpliska Chuki, nalawanda yori na Pius Tanga usi Western, Nyota TV, vindu bichenjanga, ano, niyo.